uJesu Kristu inkosi. Ngibingelela ubaba uNsibande nomama kanye nomndeni wabo. Ngibingelele ekhaya lezwi nasentabeni kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyaphinda futhi ngilethe obunye ubufakazi. Ngizobonga uNkulunkulu. Kuthe ngo-2022 ngayeka emsebenzini ngey'nkinga ezazikhona emsebenzini. Kwasho ukuthi nganginesikweleti ka-Ackermans singakwazi ukukhokheleka u-2023 wonke, ngingakwazi ukusikhokhela silosikhula ngilo ngikhokha kancane. Kuthe ngo-2024 ngangena ekhaya lezwi ngifakwa omunye udadewethu waseMaritzburg kaNyoka, wangifaka ekhaya lezwi. Kusukela nje ngifakile ekhaya lezwi ngahlala nje iy'nyanga eziwu-4 ngisekhaya lezwi ngilalela iy'ntshumayelo ney'nkonzo nobufakazi. Ingane yami yavele yangifonela yathi, ma Kombe, wathi uya-owisha yini ka-Ackermans? Ngathi mina yebo mntanami. Wathi ngicela ungithumezele ikhadi, ngamthumezela umntwana. Wafike wangikhokhela wonke kwase ku-1,800 wakhokha wonke umntwana. Wathi wangisendela isliphu wathi ma sekubhalwe not bathe usungabuye uqale nje kabusha-ke uyozithengela, kodwa sebezokusethelizela i-akhawunti yakho usuzokhokha noma u-R100 ngenyanga. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, busebuningi ubufakazi. Ngithi nje uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba Mtsibande, ngiyabingelela egameni likaJesu. Baba, bengithi akudlulise ubufakazi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi wakubeka emoyeni wami ukuthi ngikhulume nawe ngale nkinga ebengibhekene nayo yokuhlasela umoya wokubhema. Baba, ngiyathanda ukuveza ukuthi selokhu sakhuluma uNkulunkulu ungiphile amandla ukuthi nje ngingaphinde nje nguthinte ngisho nanokulangazelela noma kufika lokhuya kulangazelela nalokhu akuqaleko kade kukhona, ngizwa amandla okukunqoba. So nje bengithi angidlulise lokho ubufakazi. Enye into futhi ngikhumbule ukuthi kukhona umbono engaye ngawubona nawo wawungiyala ukuthi angi-understandanga ukuthi kwakuyi-instruction. So ngabona engathi siphuma enkonzweni, uma siphuma enkonzweni sibambezeleke. Uma sibambezeleka kube khona engathi khona into enkulu efika nje eThekwini lonke, iya-destroy, iyademolisha lento nje eza iy'nhlaselo, ihlasele iTheku lonke idolobha. Njengoba sibuya enkonzweni nje bese sithi uma sibuka sibona abazalwane bakhe engathi basendlini ephezulu, bese ngithi mina sinenkosikazi, hayi ake sinyuke nathi siye kulabazalwane, abazalwane laba bakhonza ebandleni baba, ekhayeni entabeni kaJehova. So uma sinyuka endleleni nje ngibone khona umama odayisayo, mangithi ngiyathenga kuyena, ngizama ukunyenya ngithenge, engathi nasetafuleni ubeke nogwayi, kube khona leyo nto nje ekanjalo. Kodwa ekugcineni kwaba nento yokuthi kule nto le efika ihlasela iTheku lonke ezodestroya indlela yokuthi sisinde, kwakuwukuthi singene sibe kanye nabazalwane laba babesendlini engathi indle phezulu, abazalwane abakhonza entabeni kaJehova. So nje kube nalobo bufakazi babo obufukayo ukuthi awuyazi, angilalelanga, anginakanga. Leli phupho ngalibona kwakuJune last year, kodwa ngize nganaka manje ngoba sengizwa amandla ukuthi awuyazi uNkulunkulu wayengiyalile. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Baba uNsibande, ngiyabingelela inceke yaNkulunkulu, ngiyabingelela baba, ngiyabingelela kakhulu. Ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi ungifakile ekhaya lomphefumulo. Ngiyabonga kakhulu, okuningi ngiyakubona umehluko, ngiyawubona kakhulukazi kumaphupho amabi. Baba uNsibande, into engingasabi nayo nje amaphupho amabi, awasafiki nje amaphupho amabi. Ngikhuleka njalo umkhuleko wabaseRoma 10:9 uma sengilala. Amaphupho amabi nje into esengiqhelelene nayo. Yebo khona bengifikele iy'khathi zihlukana, kodwa nje manje akusafiki nje amaphupho amabi. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu, sengathi ngangifundisa nenkonzo yokulahla, yokushiya. uNkulunkulu angakhe ngibe yona, ngishiye ngilahle konke okubi okomhlaba okwezwe. Ngiyabonga baba uNsibande.
uJesu Kristu inkosi indoda kaNkulunkulu. Uyazi uhlale usho uthi ungakhulumi ngenciko kaNkulunkulu ngoba elinde imiphefumulo yethu. Uyazi kube khona njengomluleka ngayo sigcina sesixoxa ngayo inciko le, kusho ukuthi akubanga kuhle ngoba uma sebusuku sengibona imbono, ngibona kuyahlwithwa ibandla, ngathi ngiyahlwithwa ngabuye ngasala. Uma ngisala kukhona ukuthi ngathi ngiyaxolisa, uma ngiphindela phansi akusekho ukuxolisa. Bese kuba khona into ethini uyasho ubaba uNsibande kuze kube ngiyaphaphama lapho inhliziyo yami ibuhlungu ngendlela eyisimangaliso ekumele sikulalele ngoba kusuke kukhuluma uNkulunkulu kuwena uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu uyinkosi Baba. Izwa izwi likhulumayo ukuthi kuyingozi ungavumi izono. Abantu bayasinda imithwalo yezono. Bese ngathi ngibona abantu la abanye nje abazalwane impela nje basindisiwe baya kwabanye onkulunkulu. Mangisababuka laba bantu bebaningi bese ngizwa izwi likhulumayo ukuthi uyababona abantu ukuthi benzani. Bathi ngithe ngingakaze ngisho lutho ngingekho nalapho. Jesu Kristu uyinkosi Baba. Ngiyakhuleka mangisakhuleka ngizwa nje izwi likhulumayo ukuthi sokwehlulelwa ngazo lezi nkonzo. Bese ngathi ngiyatshengiswa ikhaya lezi ukuthi kunabazalwane abangayilaleli inkonzo. uNkulunkulu akathokozi ngalaba bantu abangayilaleli uJesu Kristu. uYesu Kristu uyinkosi, uYesu Kristu uyinkosi, uYesu Kristu uyinkosi. Ndibulisa utata Apostle Ntsibande, ndibulisa nomama Apostle uNtsimande, nomakholwa Thongo lo uthethayo apha eCape Town. Ndizonika ubungqina malunga nosisi ebendimncede kwaSARS. Kukho usisi ebekade hamba phaa notata wakhe kwaSARS sukela last year, okokoko behambela into abebeyihambela kwaSARS ingade ilunge. Sizothi apha kulo nyaka ndaphinde ndambona apha kuJanuwari eyongena kwaphaya kwaSARS esahambela laa nto eyihambela. Ndimbuza uba hayi bo usahambela laa nto ubuyihambela? Athi ewe ayide ilunge tu. Ndithi kuye ndiza kunika umkhuleko wange-18 kaMeyi uzulandele apha emveni kwalo mkhuleko, ulandele apha emveni kwalo mkhuleko uthandaze emveni koko nawe. Kuzawuthandazwa nawe ugqibe kwakhe ulandele, ugqibe nawe uthandaze. Hayi nyhani ke bayile ke bancedwa kwenye ikhawunta esebenza uThenji, counter 2, banikwa yimaneja uba mabaye kuThenji. Ngoyena mntu uzawukwazi uyisombulula le nto yabo ekubeni emveni uba ethandaze emveni kwalaa mkhuleko. Nyhani ke ngaloo mini bahamba kakuhle ke kwacounter 2, uThenji wabenzela yonke into yabo bamke icacile. Kuthe apha last week ke ngoku bamke bengadibananga nam. Uthe ke ngoku last week xa efikayo angoLwesithathu uza kum qha bafike sekulate ke ngokwaSARS. Uza kum ke uzondixelela ukuba sisi laa mthandazo wonike wona wasebenza, le nto kade siyihambela kusukela kulo nyaka kupheleyo ilungile yonke into. Ngoku sekulende nje uba bafake ilaa nto i-bank statement. Ebekhe waphinde wafika ke nayizolo wafika ke uThenji lo wacounter 2 engekho uba azosubmitha i-bank statement, yabe yonke into yakhe ilungile. Ndibulela amandla kaYesu namandla omkhuleko wange-18 kaMeyi uyasebenza. Ndithi enkosi uYesu Kristu uyinkosi, Yesu Kristu uyinkosi tata. uJesu Kristu inkosi Baba, ekuseni ngiyabingelela kubaba nomama egameni likaJesu. Ngibingelela ekhaya lezi entabeni yendlu kaJehova. Ngiyabonelela kubazalwane bonke. Baba Ntsibande, ngiyabonga kakhulu baba wathi asidlulise ubufakazi ukuthi umkhuleko usenzela ini. Impela baba Ntsibande, lo mkhuleko wenza uma wenza inkonzo uyasiza kakhulu. Ngangena ngikhosela 21 days nginengalo, lokungalo yangiqala kudala ingiphethe ngathi kunomkhonto sendololwaneni, kodwa emkhosini uNkulunkulu wangilekelela kakhulu.
ngaphuma emkhosini ngenayo. Uma ngiqala ngicenda isitubhi sami ngiyabuya ntambama sengihleli kusofa ngiyacambalala, ngiyayizwa le ngalo iyavuka. Ngathi nje ngenhliziyo, nkulunkulu ngiyakholwa ukuthi awusile isalamusi lala bazalwane abakhulekela abantu babalahlisa ama-wheelchair ekugcineni bathi uma befika emakhaya bewakhumbule. Ubaba wavele wathi ngenkonzo le nkonzo esithumelela yona, wathi eqeda ukukhuluma wasekhuleka, wakhulekela bonke abagulayo. Wathi uma esekhulekela abagulayo ngayibamba le ngalo, yavele yathula khona lapho. Ubaba ngiqekebula isitubhi, ngikhipha ingadi phansi. Uyasiza lo mkhuleko uma ungazudebesela ubaba methi guqa, ukhuleke, uguqa ubambe la kubuhlungu khona. Bazalwane, ubaba seMpumalanga nje kukhona abantu engangibona ama-voice note lapha enkonzweni ayishumayela eGoli befaka ama-emoji, ngabafonela baba bathathu. Ngibabona, omunye wangiphendula, efaka ibhrukwe, ujini, wagqoke efake iwivi ekhanda, epende umlomo, ependile. Ngambuza ngalokhuzana, ngabuza ngathi ngibona la ufake i-emoji, hhayi. Wathi uyacheka, wathi hhayi akusimina. Ngathi mina ufake ibhlukwe elujini elimhlophe, ufake ilokhuzana, ufake iwivi, asisebenzisi izinto la. Cela ubuze ukuthi usekhala ezweni. Wathi usekhala ezwi, waphenduka wangena ngo-April onyaka ophilile. Ngamangala babazibona ukuthi kanjani ama-emoji, kanjani wayidilitha yini impela, kodwa kanjani umzalwane osekhala izwi usagqoka lezi zinto. Baba kunzima, baba Mtsibande, uqinisele ukuthi wathi ikhala izwi liphethe lonke uhlobo lwabantu. Ngikhonfirmile ukuthi impela ikhala izwi liphethe lonke uhlobo lwabantu. Angeke ukuthi bonke abasekhala izwi bayenze intando kaNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu baba Mtsibande. uNkulunkulu asibekele wena mzalwane, usithwale nje, usigcine, usivikele, usimele, usincenge noma kukubi endleleni senza kabi, usibekezelele uNkulunkulu. Mhlambe uyosetshata singene ngawe, umqhele wakho uJesu Kristu inkosi.